السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكسمت لابد دقيق وما لما يوفقات إن شاء الله تعالى إسيني سكبتي أفوري وخاشنما أكا دابتا إسلاما جارميوت إسلاما خمقالا يوخا كتا من صوتا خيسا قبطن أكسمتي ميديالي إسلاما خاص جرو في خاص جري اللي بكبودان حواس إسلاما كتا من صوتاتي في أكسمتي أمالي كتا سياتي اللي بكبودان إبسا الجنو قرتيخا يوربي جي إن شاء الله تعالى قبتيلي أرما أسيقري جرتخانات يوربي جي قبتين توني قريني سي قبتيلي قرتي وخامو إبسا الجنو خامدورا قويا الراخنا نانو أداتي علماء خيني والقودان مجلسوني أدى خنانو أدى لبس باسن يوربي جي إن شاء الله تعالى نتلين جارميوني دابتني إسلاما كتا من صوتاتي في كتا سيات الخيس جرو قبتيلي أرمانغدي خنا إبسا الجنو لقيتسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مسجدني أمنتي إسلاما خيستي بكا قدو قبا إنس مسجدني مؤمنتوني ربي بكا إسان ربي إساني اتقبرا ربين مسجد صدركا قدا اتقولي وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا جي بل ربي سبحانه وتعالى مسجد قفامتي بكا سلا أمنتين اتقبرم تمراه أكا تيفمت قدي ولولا دفع الله الناس بعدهم على بعد لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا جي ربين بكا قرتي لا أمنتين برات اللين رب مفسرتوني قرتي آيات خنا أكا إسين بكا قرتي لا أمني بودا يوخامو أمني قرتي واقبروا لين تقبروا أكسمتي ورّي قرتي يهودا لين ربي سان تقبرن ورّي قرتي كريستانا لين بكسان تقبرن ورّي قرتي إسلامات لين مسجد لين سان ديغا مجي ربين أدو غري رخاو باني جي ربي سبحانه وتعالى يجود تناف شريان إسلاما مسجد في بك أمنتي مراه أكتيك فمتو ربي سبحانه وتعالى نؤججي كابتين اتيانتو موتمان يكا حجة مخانا مسجد ربي نانو أمارا مقالا موتا قجام كيستي قبتي أكسما اتديتشساني أكد أبتا جارميا إسلاما كان كتا من صوتاتي في سياتي الخيسة قبتوتي حواس إسلاما مرة بكا بؤوران نبال علي فنا موتمان نموت يكا خنا هجة يوخا راوة حتى التمان تركان في الرد فرطي سير جلا كنوف أولچو خبجان غافنا مسجدوتا حقا أماتي قبتن كنانو أداتي يوخا ديغمودان يوخا قبتشودان أمني إسلاما دبي هندا أكا يروق بابدو خيستي حواس مسلماتيف بكتي ديبسن خبجان غافنا نموتا مسرا موتما خيس جروفي خان بكا أدى تائي جبا إسلام ما للي سودان إسلاما في ور أمنتي برا ولدتي بوسن موتمان أكن الرادابو خبجان غافنا الله أكبر الله أكبر جزاكم الله خيرا. إبسي الجنو مسجد بن عباسي في مسلمتو مقالات تورونتو رب العالمين فنا وايا مسجدن قبمي إلى الكسي بريفا تكفى أما تلما قيستي مسجد صدمي في شن خقوبمي في خنديقمي
akkasuma Gojjam magaalaa Mooxaatti guyyaa tokko keessatti masjida 4 khagubame fi qabeenya muslimtoota khasaamame mootummaan itti gaafatamummaa fudhatee qaamota badii seeraaf akka dhiheessu maqaa masjid Ibn Abbas fi jiraattota magaalaa Torontoo fi naannoo isiitiin gaafan. Lammaffaa mootummaan namoota hawaasa irratti hawaasa kakaasu akkasuma hawaasa amantii takkaa hawaasa amantii birootti kakaasu mootummaan gara aangoo ol dhiheessu odoon taane iddoo isaan jiranitti seeraaf akka dhiheessu gaafan. Sadaffaa mootummaan akka mootummaatti yeroo barbaachiftutti tarkaanfii fudhachuu dhabuu fi ibsa ejjennoo baasuu dhabuu isaatiif gaddanuu dhagahame ibsaa hojii akkanarraa akka of sirreessu maqaa masjid Ibn Abbas fi jiraattota muslimtoota naannoo Torontoo fi Torontootiin gaafan. Afraffaa mootummaan masjidan diigame jaaree qabeenya nama saamamee gara abbootitti deebisuun akka hawaasa fayyisu gaafan. Shanaffaa barattoota yuunivarsiitii keessatti sababa amantiitii fi sababa sabummaatiin miidhaman cinaa dhaabbatee nageenya isaanii akka eegu maqaa masjid Ibn Abbas fi jiraattota magaalaa Torontoo jiraattota muslimtoota magaalaa Torontootii fi naannoo isiitiin gaafanna. የሚከተሉትን ባለ 7 ነጥብ የአቋም መግለጫ በስምምነት አጽድቀናል። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። አንደኛ መላው ህዝባችን በተለያዩ መንገዶች ሙስሊሙን ለመከፋፈል የሚንቀሳቀሱ አካላትን ሴራ በማክሸፍ አንድነቱን ለመጠበቅና በጠንካራ መሰረት ላይ ለመጣል በሚደረገው ርብርብ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት አደራ እንላለን። አላሁ አክበር። ሁለተኛ የፌዴራል መጅሊስ በምስራቅ ጎጃም ሞጣ ከተማ በመስጂዶችና በሙስሊሙ ንብረቶች ላይ የደረሰውን ዝርፊያና ቃጠሎ በማውገዝ ያወጣውን ባለ 5 ነጥብ መግለጫ የምንደግፍ ለተግባራዊነቱም በሙሉ አቅማችን ከጎኑ የምንቆም መሆናችንን እየገለጽን የፌዴራል መጅሊስ ላቀረበው ጥያቄዎች የሚመለከተው አካል አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጥ ለማሳሰብ እንወዳለን። አላሁ አክበር። ሶስተኛ ሙስሊሙ ከሌላው እምነት ተከታይ ወገኖቹ ጋር እንደከዚህ ቀደሙ ሁሉ በእስላማዊ መርህ እና እሴት መሰረት በመኗኗር የሥነ ምግባር ልዕልናውን አስጠብቆ እንዲቀጥል አደራ እያልን የሌላ እምነት ተከታዮችን የጸሎት ስፍራ እንዳይደፈሩ በመጠበቅ ያሳየውን አኩሪ ተግባር አጠናክሮ እንዲቀጥል እየጠየቅን ሰላም ማስጠበቅ ዘላቂነት መፍትሄ ሆኖ እንዲቀጥል የአንድ ወገን ጥረት ብቻ በቂ ስላልሆነ የሌላ እምነት ተከታዮችም በዚህ ረገድ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጭምር እናሳስባለን። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። አራተኛ የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን በሙስሊሙ ላይ የሚደርሰውን የመብት ጥሰትና ጥቃት በተዛባ ሁኔታ በመዘገብ አሊያም ብዥታን በመፍጠር እንዲሁም የሐሰት ፕሮፓጋንዳ በመንዛት የሚያሳዩትን አድላዊነት በጽኑ እያወገዝን ይህ ተግባር የቆየና አሁንም እየቀጠለ እንደመሆኑ መጠን መንግስት ስር ነቀል ተሐድሶ እንዲያደርግ እንጠይቃለን። አላሁ አክበር። አምስተኛ በምስራቅ ጎጃም ሞጣ በተገናጀ መልኩ የተፈጸመውን መስጂዶቻችንን የማቃጠል እና የሙስሊሙን ንብረቶች ለይቶ የማጥቃት የማውደምና የመዝረፍ እኩይ እንቅስቃሴ የአማራ ክልል መንግስት ካለማስቆሙም በላይ ድርጊቱን በዝምታ ማየቱን እውነታውን ሌላ ገጽታ ለማለበስ መሞከሩን በጥብቅ እናወግዛለን። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ስድስተኛ የፌዴራል መንግስት በመላው አገሪቱ በሙስሊሞችና በመስጂዶቻችን ላይ የሚደርሱትን ጥቃቶች በማስቆም የህዝባችንን ደህንነት እንዲያረጋግጥ እንዲሁም በቀጣይ መሰል ድርጊቶች እንዳይፈጸሙ ትኩረት ሰጥቶ እንዲንቀሳቀስና ኃላፊነቱን በአግባቡ እንዲወጣ እየጠየቅን ለተግባራዊነቱ
ከመንግስት ጎን በመቆም ለስኬቱ የበኩላችንን አስተዋጽኦ ለማበርከት ዝግጁ መሆናችንን እንገልጻለን። አላሁ አክበር። ሰባተኛ በሐረሪ ከተማ በተደረገው የሰላምና የአንድነት ኮንፈረንስ ላይ ከሚመለከታቸው አካላት በመምከር ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የተውጣጣ ቋሚ የአንድነት የሰላምና የእርቅ ኮሚቴ እንዲመሰረት የቀረበውን ሐሳብ ሙሉ በሙሉ የምንደግፍና ለተግባራዊነቱም የምንተጋ መሆኑን እናረጋግጣለን። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ታህሳስ 19 2012 ሐረሪ። Operasi negenya Tukum Mafi mana mari di Islam nanu hari ini mudde kurasa tendera hanga kurasa galiti para kumala Mafi kudalamati oranno gara-gara keise roda ifse jenno kapti tor bakabu bafle tira tokofa umani kenya shira kamora dada di rawatamu Tukumma isa cimsun akka qoratuufi tokkummaa isaa tikfachuun shoora irraa eegamu akka baatu dhaamna. Lammaffaa taatee Gojjaan bahaa magaalaa Mootatti mudatee sababeeffachuun ibsa ejjennoo qabxii 5 Majlisni Federaalaa baasee kan deeggarruu fi gaaffii majlisni gaafatee qaamni dhimmi ilaalu hatattamaan deebisaa akka laatuuf gaafanna. Hojiitti akka hiikuuf cimsinee gaafanna. Sadaffaa akkuma ammaan dura musliimoonni haala naamusa islaamummaa irratti hundaa'ee wajjin jireenya hordoftoota amantii biraa wajjin qabu nageenya itti fufee manneen amantaa biraattis tiisee naamusa hoggan qabne agarsiisuun isaa ni beekama. Naamusa kanaas cimsee akka itti fufuu gaafanna. Allahu akbar. Afraffaa miidiyaaleen biyya keenya rakkoo uummata musliimaa irra gahuu fi dhiibbaa mirga namummaa irra gahaa jiru cufachuu inumaahuu oduu sobaa gabaasuun loogii hawaasa musliimaa irratti gaggeessamaa jiru cimsinee balaaleffanna. Kanaafuu mootummaan haaromsa gadi fageenya miidiyaalee irratti akka taasisu gaafanna. Allahu akbar. Shanaffaa gocha qaanessaa fi itti yaadamee masjiidotaa fi qabeenya hawaasa musliimaa gubuu fi saamuu dhaabsisuu dhabuu mootummaa naannoo sadii cimsinee balaaleffanna. Inumaahuu gocha qaanessaa kana gara fuula biratti jijjiiruudhaaf yaaluu isaa daran cimsinee balaaleffanna. Jahaffaa mootummaan federaalaa nageenya musliimotaa fi masjidawwan akka tiisuu fi nageenya isaanii akka mirkaneessuu gaafanna. Hojii kanaafis mootummaan federaalaa cinaa akka dhaabbannuu fi shoora keenya akka baannu kabajaa beeksisuu barbaanna. Torbaffaa konferensiin nageenyaa fi tokkummaa magaalaa Hararitti gaggeeffame irratti yaada gumii araara tokkummaa fi nageenya hundeessuuf dhiyaate guutumaa guututti kan deeggarruu fi hojiitti akka hiikamu kan hojjennu ta'uu mirkaneessina. Hayyee haasawa ulamaa'onni kennaa fi manguddoon kenna baay'inaan dubbatanii jiranii sanirran deebi'uu rakkoo argitee biyyatti Goojjaamitti magaalaa Mooxaatitti uumamte irratti mari'annee akka magaalaa Siyaatilii fi naannoo Osiititti akkasumatti ammaas masgidota Minisootaa, masgida Tawfiiq, Tawhiid, Bilaal, Atlaantaa, Houston, Denver, Ohio fi Arizoonaa marii taasifneen ibsa ejjennoo asii gadii kana qopheessinee jirra. Muddee 20 bara 2019 naannoo Amaaraa Goojjaan Bahaa magaalaa Mooxaatti gocha badii karooraan qindaa'ee masgida 4 quraana rabbii waliin kan gubatanii barbadaa'an yommuu ta'u manneen daldalaa 300 ol hoteela
abbaa darbii sadii fi konkolaataa 300 ol qabeenyummaan isaanii kan musliimota magaalaa mooxaa ta'an qofaa addaan baasanii filachuudhaan sirbaa fi dhiichisaa gubanii barbadeessanii jiru. Nuti hordoftoonni amantaa Islaamaa Ameerikaa kaabaa magaalaa Siyaatilii fi naannoo isii gocha suukanneessaa masgiidotaa fi qabeenya musliimotaa irra gahaa jiru kana balaaleffachuudhaan ibsa ejjennoo qabxii 7 asii gadii kana qopheessinee jirra. Tokko, yakkamtoota masgiida gubanii qabeenya musliimotaa barbadeessanii sirbaa turan karaa iftoomina qabuun seeraa fi dhiyeessuudhaan adabbii yakka isaan raawwatanii walgitu akka itti kennamu fi ummataaf miidiyaa mootummaatiin akka ibsamu cimsinee gaafannaa. Allahu akbar, Allahu akbar. Qaamota yakka kana karoorsanii qindeessanii miidiyaa mootummaatiin, miidiyaa dhuunfaatii fi miidiyaa hawaasummaatiin olola sobaa amantii Islaamaatiif musliimota irratti geggeessaa turan kan leenjii amantaa Islaamaa jibbisiisu bataskaana ortodoksii keessatti kennaa turanii fi ummata amantaa kiristaana ortodoksii kakaasaa turan seeraaf akka dhiyaatan cimsinee ni gaafanna. Allahu akbar, Allahu akbar. Mootummaan naannoo Amaaraa akka mootummaa naannoo san bulchaa jiruutti gaheef itti gaafatamummaa isaa waan hin bahiniif gubachuu masgiidotaa fi qabeenya musliimotaa irra gaheef itti gaafatamummaa fudhatee dhiifama akka gaafatu cimsinee ni gaafanna. Allahu akbar. Fakkeenyummaa mootummaa naannoo Somaalii fudhachuudhaan akkuma mootummaan naannoo Somaalee birrii miliyoona 100 oliin bataskaana 100 ol baasuudhaan bataskaana gubate ijaaree ummata kiristaanaa harkaan gahetti mootummaan naannoo Amaaraa masgiidota naannoo isaa keessatti gubatan hunda deebisee ijaaree ummata musliimaatiif akka kennu cimsinee ni gaafanna. Allahu akbar, Allahu akbar. Haaluma wal fakkaatuun musliimota qabeenyi isaanii gubatee barbadaa'e fi saamame beenyaan gahaa ta'e kafalamee fi deebisanii akka isaan dhaaban cimsinee gaafannaa. Allahu akbar. Afur, mootummaan federaalaa kan muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin durfamu masaraa mootummaa keessa ta'anii namoota masaraa mootummaa keessa ta'anii ummata amantii fi sabaan walitti buusaa jiran kan akka gorsaa muummicha ministeeraa Daaqoon Daani'eel Kibrat fi fakkaattota isaa warra jibbiinsa amantii Islaamaa labsuudhaan masgiidaa fi qabeenyi musliimotaa akka gubatu ummata kiristaana ortodoksii kakaasaa turan seeraaf akka dhiyeessan cimsinee ni gaafanna. Allahu akbar, Allahu akbar. Haaluma wal fakkaatuun mootummaan federaalaa olaantummaa seeraa kabachiisuudhaan manneen amantiitiif eegumsa gahaa gochuudhaan mootummaa naannoo Amaaraa irratti dhiibbaa barbaachisaa ta'e akka taasisu cimsinee ni gaafanna. Allahu akbar. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed akkuma amantii biraatiif beekamtii fi kabaja guddaa kennetti amantii Islaamaatiifis kabajaa fi beekamtii kennee gaafii ummata musliimaa akka deebisu cimsinee gaafanna. Allahu akbar, Allahu akbar. Manni marii dhimmoota Islaamaa yookiin majlisni federaalaatii fi naannoo Amaaraa rakkoo masgiidotaa fi qabeenya musliimaa naannoo Amaaraa irra gaheef furmaata kennuudhaaf sochii quubsaa taasisaa waan hin jirreef dirqamaa fi itti gaafatama isaanii akka bahan irra deebinee cimsinee ni gaafanna. Allahu akbar, Allahu akbar. Koreen fala barbaaddu ummata musliimaa rakkoo yeroo ammaa amantaa Islaamaatii fi ummata musliimaa irra gahaa jiru dhabamsiisuudhaaf sochii isaan taasisaa jiran kan deeggaru yoo ta'u waan barbaadan hundaan kan isaan cinaa dhaabbannu ta'uu keenya irra deebinee mirkaneessina. Allahu akbar. Miidiyaaleen mootummaa fi dhuunfaa loogii fi olola sobaa amantaa Islaamaatii fi ummata musliimaa irratti geggeessaa jiran cimsinee kan balaaleffannu yoo ta'u gocha isaanii kanarraa akka of qusatan cimsinee ni gaafanna. Allahu akbar, Allahu akbar. Gocha guyyaa kaleessaa magaalaa Adaamaa keessatti raawwatame keessumattuu ummata musliimaa kan karaa nagaatiin hiriira bahee fi
gochasu kanneessa imaama masgiida Abubakar irratti raawwatame tumicha fi dararri hidhaa ummata magaalaa Adaamaa irra ga'e cimsinee kan balaaleffannu yommuu ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa poolisoota gocha kana raawwatan hatattamaan qabee seeraaf akka dhiyeessu cimsinee gaafanna. Allahu akbar, Allahu akbar. Sagaleen ummata islaamaa haa dhagahamu. Namoota masgiidaa fi quraana rabbii guban rabbiin addunyaa fi akiraa irratti isaan haa gubu. Allahu akbar, Allahu akbar. Ka afaan Oromootiin qophaa'e kuni warri afaan Amaaraa waan beekuuf afaan Amaaraatiinis daqiiqaa 3 keessatti gabaabsee kanuma dhiyeessaa akka kabajaan caqaftan isin gaafadha. በሲያትል ከተማና አካባቢዋ የሚኖሩ ሙስሊሞች እንዲሁም በሰሜን አሜሪካ በሚኒሶታ የሚገኙ መስጂዶች ተውፊቅ፣ ተውሂድ፣ በደንቨር፣ በአትላንታ፣ በሃውስተን፣ በኦሃዮ እና አሪዞና የሚገኙ ሙስሊሞች ታህሳስ 20 2019 በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምስራቅ ጎጃም ዞን ሞጣ ከተማ እስላም ጠል የሆኑ አካላት በተቀናጀና በተደራጀ መልኩ 4 መስጊዶችን እስከነ ቁርአናቸው ከ300 በላይ የሆኑ የሙስሊም ማህበረሰብ የንግድ ተቋማትን 1 ባለ 3 ፎቅ ሆቴል እንዲሁም ከ30 በላይ የሚሆኑ ተሽከርካሪዎችን በእሳት አጋይተው እሳቱን እየሞቁ ሲጨፍሩና ሲዘምሩ ታይቷል። እኛ በሲያትልና በአካባቢዋ እንዲሁም በኖርዝ አሜሪካ የምንኖር ሙስሊሞች የእስልምና እምነት ተከታዮች ይህንን መስጊዶችንና የሙስሊሙን ማህበረሰብ ንብረትና ሀብት በመለየት የማቃጠልና የማውደም ስነ ምግባር የጎደለው አረመናዊ ድርጊት በጽኑ በማውገዝ ከዚህ በታች ያሉትን 7 ነጥብ ያቋም መግለጫ አውጥተናል። 1 መስጊዶቻችንንና የሙስሊሙን ማህበረሰብ ሀብትና ንብረት በማቃጠልና በማውደም ሲጨፍሩና ሲዘምሩ የነበሩ ወንጀለኞች በአስቸኳይ ለህግ ቀርበው ከፈጸሙት ወንጀል ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ህጋዊ ፍርድ ተሰጥቷቸው ውሳኔው በመንግስት ሚዲያ ለህዝብ ይፋ እንዲደረግ አጥብቀን እንጠይቃለን። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። 2 የእስላም ጠል የሆኑ ቅስቀሳዎችንና አሉባልታዎችን በመንግስት በግልና በማህበራዊ ሚዲያ ሲያሰራጩ የነበሩ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ የክርስቲያኑን ማህበረሰብ በሙስሊሙ ላይ ሲያነሳሱና ስልጠና ሲሰጡ የነበሩ አካላት እንዲሁም ይህንን በሞጣ ከተማ የተፈጸመውን የመስጊዶች ቃጠሎና የሙስሊሙን ማህበረሰብ ሀብትና ንብረት ለይቶ የማውደም ተግባር ከኋላ በመሆን ያቀዱ ያቀናጁና የመሩ ግለሰቦችና አካላት በአስቸኳይ ለህግ ቀርበው ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙ እና ለኢትዮጵያ ህዝብ በመንግስት ሚዲያ ይፋ እንዲደረግ አጥብቀን እንጠይቃለን። አላሁ አክበር። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መንግስታዊ ግዴታውንና ኃላፊነቱን ባለመወጣቱ ለተቃጠሉት መስጂዶችና ለወደመው የሙስሊሙ ማህበረሰብ ሀብትና ንብረት ኃላፊነቱን በመውሰድ ይቅርታ እንዲጠይቅ አጥብቀን እንጠይቃለን። አላሁ አክበር። በተመሳሳይ መልኩ የሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በክልሉ የተቃጠሉትን አብያተ ክርስቲያናትን ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ በማውጣት ሰርቶ ለክርስቲያን ማህበረሰብ እንዳስረከበው ሁሉ ይህንኑ ልምድ በመውሰድ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የተቃጠሉ መስጂዶችን መልሶ በመስራት ለሙስሊሙ ማህበረሰብ እንዲያስረክብ አጥብቀን እንጠይቃለን። አላሁ አክበር። በተጨማሪም ሀብት ንብረታቸው ለወደመባቸው ሙስሊሞች የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ተገቢውን ካሳ በመክፈል መልሶ እንዲያቋቁማቸው አጥብቀን እንጠይቃለን። አላሁ አክበር። 4 የፌደራል መንግስትና የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቤተ መንግስት ውስጥ በመሆን ህብረተሰቡን በሃይማኖትና በብሔር እያጋጩ የሚገኙ እንደነ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪና ግብረ አበሮቻቸው የእስልምና እምነትን የሚያረክሱና ሙስሊም ጠል የሆኑ የሐሰት ፕሮፓጋንዳዎችን እያሰራጩ መስጊዶች እንዲቃጠሉና የሙስሊሙ ሀብትና ንብረት እንዲወድምና እንዲዘረፍ ሲቀሰቅሱ የነበረ በመሆኑ ከቤተ መንግስት ተባረው ለህግ እንዲቀርቡ አጥብቀን እንጠይቃለን። አላሁ አክበር። በተጨማሪም የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የሚመሩት መንግስት ለሌሎች ቤተ እምነቶች የሚሰጠውን ክብርና ትኩረት
ክብርና ትኩረት ለእስልምና እምነትና ለሙስሊሞች በመስጠት ለሙስሊሙ ጥያቄዎች አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጥ አጥብቀን እንጠይቃለን። በተመሳሳይ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሕግ የበላይነትን በማስከበር በእስልምና እምነት ተቋማትና በሙስሊሙ ማህበረሰብ ሀብትና ንብረት ላይ እየደረሰ ያለውን ውድመት እንዲያስቆም የፌደራል መንግስት ጣልቃ በመግባት ተገቢውን ጫና እንዲያሳድር አጥብቀን እንጠይቃለን። አላሁ አክበር። 5 የፌደራል እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤትና የአማራ ክልል የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት በአማራ ክልል በእስልምና እምነትና ሙስሊሞች ላይ እየደረሰ ያለውን ችግር ለመፍታት ተገቢውን እርምጃ እየወሰዱ ባለመሆኑ ግዴታቸውንና ኃላፊነታቸውን በአግባቡ እንዲወጡ አጥብቀን እንጠይቃለን። አላሁ አክበር። 6 የሙስሊሙ የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ በአሁኑ ሰዓት በእስልምና እምነትና በሙስሊሙ ማህበረሰብ ላይ እየደረሰ ያለውን ችግር ለመፍታት እየወሰዱ ያሉትን ውሳኔዎችና እርምጃዎች በሙሉ ልብ የምንደግፍ መሆናችንን እየገለጽን ለሚያስተላልፉት ጥሪዎች በሙሉ አፋጣኝ ምላሽ በመስጠት ከጎናቸው መሆናችንን በድጋሚ እናረጋግጣለን። አላሁ አክበር። 7 የመንግስትና የግል ሚዲያዎች በእስልምና እምነትና በሙስሊሙ ማህበረሰብ ላይ የሚያካሂዱትን የውሸት ቅስቀሳና አድሏዊ አሰራር አጥብቀን የምናወግዝ ሲሆን ከዚህ ድርጊታቸው ተቆጥበው የሚዲያ ሕግ በሚያዘው መሰረት ፍትሃዊ አሰራር እንዲከተሉ አጥብቀን እንጠይቃለን። አላሁ አክበር። በትላንትናው ዕለት በአዳማ ከተማ በሰላማዊ መንገድ ድምጻቸውን ለማሰማት በወጡ ሙስሊሞች ላይ የተደረገውን ድብደባና እስር ከሁሉም በላይ ደግሞ በአቡበከር መስጊድ ኢማም ላይ የተደረገውን ድብደባ አጥብቀን የምናወግዝ ሲሆን በድርጊቱ ፈጻሚዎች ላይ መንግስት ተገቢውን እርምጃ እንዲወስድ አጥብቀን እንጠይቃለን። አላሁ አክበር። ድምጻችን ይሰማ። መስጊድና የአላህን ቁርአን ያቃጠሉ ሰዎች አላህ በዱንያና አክራ ያቃጥላቸው። አላሁ አክበር። አላሁ አክበር። ሲያትል ዋሽንግተን ታህሳስ 28 2019። ሰላም አለይኩም። እኛ በሳውዲ አረቢያ ሪያድ ከተማ የምንገኝ ሙስሊሞች የሚከተለውን የአቋም መግለጫ አውጥተናል ለፌዴራል መንግስት። አንደኛ፣ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ለዘመናት ሲንከባለሉ የቆዩትን የተለያዩ ችግሮቹን የለውጥ ኃይሉ ይፈታልናል ብሎ ቢጠብቅም ነገር ግን ይባሱኑ ሙስሊሞችን የማጥቃትና ለሙስሊም ጠልነት መባባስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማድረግም ላይ ይገኛል። ዛሬም ላይ በአክሱም፣ በላሊበላ፣ በቢቸና እንዲሁም በተለያዩ ሀገሪቱ ከተሞች ሙስሊሞች መስጂድ እንዳይገነቡና የቀብር ቦታዎች እንዳያገኙ እየተሸማቀቁ ይገኛሉ። በመሆኑም የለውጥ ኃይሉ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ለዘመናት ሲንከባለሉ የቆዩባቸውን የሙስሊሙን ማህበረሰብ ጥያቄዎች በአጭር ጊዜ ውስጥ መልስ እንዲሰጥባቸው እንጠይቃለን። ሁለተኛ፣ በማህበራዊ ሚዲያዎችና በጽንፈኞች ሚዲያዎች ሳይቀር በሙስሊሙ ማህበረሰብ ላይ የክተት ነጋሪት ሲጎሰም የፌዴራል ፖሊስ፣ የሰላም ሚኒስቴር፣ የብሮድካስት ባለስልጣንና ሌሎችም አካላት በዝምታ ማለፋቸው የዚሁ እኩይ ተግባር አካል ለመሆኑ ማሳያ ነው። በመሆኑም የፌዴራል መንግስቱ አሁንም ችግሩ ወደ ሌሎች ከተሞች እንዳይዛመት አስቸኳይ እርምጃ እንዲወስድ እንጠይቃለን። ለአማራ ክልል መንግስት በሞጣ ከተማም ይሁን በተለያዩ ከተማዎች የወደሙ መሳጅዶች በሙሉ የክልሉ መንግስት በራሱ ወጪ ገንብቶ በአስቸኳይ ለህዝብ በሙስሊሙ እንዲያስረክብ እንጠይቃለን። ሁለተኛ፣ በሙስሊም ጠላ ኃይሎች የጉዳት ሰለባዎች ለወደሙ ንብረቶች ካሳ የክልሉ መንግስት እንዲሰጥ እናሳስባለን። ሶስተኛ፣ ለዚህ እኩይ ተግባር ተሳታፊ የሆኑ የክልል አመራሮችን በሙሉ ለህግ ቀርበው እንዲጠየቁ ስንልም እንጠይቃለን። በመጨረሻ ሰላም ወዳድ የሆናችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ይህንን በአማራ ክልልም ይሁን በሌሎች ክልሎች እየተፈጸመ ያለውን
ሙስሊም ጠልነትና በመሳጅዶች ላይ እየደረሰ ያለውን ጥቃት በጋራ በመሆን ከጎናችን ተሰልፋችሁ እንድታወግዙና ጥቃት አድራሽ የሆኑ ጽንፈኛ አካላትን በሙሉ ለፍትህ እንዲቀርቡ ትተባበሩን ዘንድ በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች አንድነት ሳውዲ አረቢያ ሪያድ ከተማ ታህሳስ 16 ቀን 2012 ከናፉ ኑቲ ብየ ሳዑዲ አረቢያ መጋላ ሪያድት ሙስሊምቶኒ አርገም አርአን ተነ ወልገኘ ኢብሰ ጀኖ ኢትአኑ ከነ ባፍኔ ጅሩ አላሁ አክበር ሞቱማ ፌዴራላቲፍ ሙስሊምኒ ሐዋስኒ ሙስሊማ የሮ ዴራዳፍ ረኮ ጉዳ ከይስ ቱሩን ኢሳ ብየሰን ከይሰት አካ ያደመቶሙት ተሄ ኤገ ጅርጂረምኒ ብየተነ ዱፌ ረኮን ኬኘኒ ሂከተ ጄ ኡመኒ አብዲዳን ኤጋ ቱሩሌ ገሩ ዱቢን ፋላ ተሄ ጅባን ኢስላማ ተካው ኢስላሞፎቢያ ከንጃን ብየቲ ከይሰት ጀባቻ አማቻ ዱፉን nimullata ar'a yoo laalle magaalaa Aksuum Laallibalaa Bichanaa fi magaalaalee biroo ka biyyattii keessatti argaman keessatti masjidni akka hin ijaaramne iddoon qabrii muslimtootaaf akka hin kennamne hacuuccaan addaa ta sirna dabreerrallee hammaattu obboleeyyan keenya irratti geggeeffamaati jirti. Tanaaf jecha jirjiirama amma argame ከሞቱማ ሃራው ዱፌ ከነ ከይሰት ረኮን ኡመተ ሙስሊማ ተዘመነ ዴራ ሀርኪፈቻ ገንገለቻ ቱርቴ ሁንድ ታማ ሂምኔ ተነስታቴ ተብሮ ዴቢሳ አካ አርገቱ ጀጀቤሲኔ ጋፋን አላሁ አክበር ሚዲያሌ ሐዋሱም ማረት ሌሊፍቶኒ አዳዳ ሚዲያን ኢሳኒ ተቆሌን ኦሶናፊኒት waan muslimtoota jibbisiisuufi lola kaalafa sadarkaa je'urratti ummata muslimaa irratti labsaa jiraachuun isaanii ni beekama. Ministeerri nagayaa poolisni federaalaa akkuma san miidiyaan biyyattii qaamni biroollee ka dubbiin isaan laalchisu cal'isanii bira dabruun isaanii nu gaddisiisa. Allahu akbar. Kanaaf mootummaan federaalaa rakkoon kun osoo biyya birootii fi naannoo biyyattii birootti dabree sadarkaa hamaa kanaa olii rangeen hatattamaan tarkaanfii akka fudhatu jajjabeessinee gaafanna. Mootummaan naannoo Amaaraa dhaamsa qabnaaf magaalaa mooxaatti tahe jedhanii magaalaalee birootti illee masjiidonni keenya kan ibiddaan gubaman mootummaan naannoo Amaaraa baajata isaatiin maallaqa isaatiin masjida san ijaaree hatattamatti ummata muslimaatiif as rakkabee tajaajila irraa akka oolu akka godhu jajjabeessinee gaafanna. Allahu akbar. Humnoonni muslima jibboo tahan rakkoo guddoo qabeenya ummata muslimaa naannoo sanirra geessan qabeenyi muslimaa dukkaanaa fi manaa fi fooqiin ibiddaan barbadaa'e hundi mootummaan naannoo Amaaraa hatattamaan ijaaree namoota saniif akka deebisu jajjabeessinee gaafanna. Yakka fokkataa kanarratti humnoota hirmaatan hunda mootummaan qabee seeratti dhiheessee mana murtii dhaabee seeraan akka gaafatan akka taasisu jajjabeessinee gaafanna. Allahu akbar. Dhumarratti namoonni qaamni nagaya jaalattan hundi lammiileen Itoophiyaa hundi bakka jirtanitti rakkoo naannoo Amaaraatti argame kanaa fi kan guutuu biyyattii keessatti dhiibbaa muslimtoota irratti diimaa jiru rakkoo masjida Daareessaa takkaa'uu gubuudhaa duula walitti qindaa'e kana walii wajji taanee karaa nagayaatiin akka faccisu akka nu gargaartan humnoota rakkoo uuman karaa hundaan akka seeratti dhiheessinu walii wajji taanee akka tarkaanfannu kabajaadhaan isin gaafanna. Waldaya muslimtoota Itoophiyaa bara
guyyaa 16 baatii afraffaa bara 2012 ibsee jennuudha hawaasa albertaa tiimbehe isiniif dubbifnaa kaanaadaa naannoo albertaa jiraatan musliimoota Itoophiyaarra tokko waggaa lama yeroo hin guunne keessatti masjiidota 35 gubatanii fi diigaman keessattuu Gojaam magaalaa Mooxaatti guyyaa tokko keessatti masjiida 4 gubamee fi qabeenya hawaasa muslimaa hamance akkasumas barattoota yuunivarsiitii keessatti reebamanii fi waraanamanii ajjeefaman mootummaan itti gaafatamummaa fudhatee warra badiidhaa seeraaf akka dhiheessu kan diigame akka ijaarsisu gaafanna. Lammaffaa masjiidaaf qabeenya muslimaa manca'e kanaaf kan sababaa ta'e ummata nagaa kakaasee hawaasa haasaa jibbinsaa miidiyaa fi qaamota aangoo mootummaa qabaniin gaggeeffamu kan daaqeewoon Daani'eel Kibrat aangoo mootummaa qabatee jibbaa amantii teenya irratti gaggeessuun argame waan ta'eef mootummaan namoota akkasiisan aangoo ol aanaa itti kennee arguun amantii mootummaa kanarraa qabnu nu dhabsiisee jira. Kanaaf mootummaan namoota akkasii aangoo biyya irratti ol baase san akka kaasuu fi seeraan akka gaafatu gaafanna. Sadaffaan nuti muslimoonni albertaa hoggantoota muslima Itoophiyaadhaa ulamaa'ootaa fi ustaazota biyya jiran wajjiin hawaasni dhaabbatee yaamicha isaanii awwaatee mirga isaanii karaa seera qabeessaa fi karaa nagayaa qofaan ulamaa'ota wajji dhaabbatanii akka godhatan gaafannaa yaamicha keenya dabarsina. Afraffaa ajjeechaa suukanneessaa imaamota akkasuma mu'azzinoota irratti bakka adda addaatti ta'u keessattuu dhihootti Oromiyaa bahaa aanaa Kombolchaatti godhame raawwatame saniif yakkamtoonni seeraaf akka dhihaatan mootummaan akka godhu gaafanna. Shanaffaan mirgii fi faayidaan yookaan walqixxummaan amantoota biyya keenyaa hundi kan gara mootummaatti dabru jechuunis gochoonni walqixa mootummaan amantootaa fi waan ummata amantiidhaa hundaahu walqixaan akka laaluu fi adeemsi amantii tokko ol qabanii amantii tokko gad qabuudha amantii tokko dhiheessanii amantii tokko fageessuudha mootummaarraa kan eeggamne waan ta'eef mootummaan akka seera biyyaatti amantiilee hunda wal qixxeessee ija takkaan akka laalu amantii muslimaarraa roorroo geessu akka dhaabu gaafannaa. Qabxiin ibsee ejjennoo muslimoota albertaarraa bahe shanan kan amma ختያኑ ብስሚላሂ ረህማን ረሂም በአላህ ስም እጅግ በጣም አዛኝ በጣም ሩህሩህ በሆነው ወቅታዊ ሁኔታን በተመለከተ በካናዳ ሀገር አልበርታ ከሚገኙ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች የተሰጠ የአቋም መግለጫ። አንደኛ፣ በቅርቡ በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ሞጣ ከተማ በወንበዴዎች ለተፈጸመው የአራት መስጂዶች ቃጠሎና በተለያዩ አካባቢዎች ለወደሙ ጠቅላላ 35 መስጂድና የንብረት ውድመት እንዲሁም በአማራ ክልል ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ለተደበደቡና በስለት ተወግተው ለተገደሉ ተማሪዎች ዋነኛው ተጠያቂ የክልሉ መንግስት በመሆኑ በአጭር ጊዜ ውስጥ የተቃጠሉ መስጂዶችንና የወደሙ ንብረቶችን መልሶ እንዲተካ አበክረን የምንጠይቅ መሆናችንን እየገለጽን ለሟች ተማሪ ቤተሰቦች ካሳ እንዲከፈል አጥብቀን እንጠይቃለን። እንደዚሁም በተለያዩ ጊዜያት በዚሁ ክልል በመስጂዶችና በምእመናን ላይ እንዲሁም በንብረቶች ላይ ጥቃት እያደረሱ ያሉና በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ላይ አሰቃቂ የግድያ ወንጀል እየፈጸሙ ያሉ ጽንፈኛ እና አክራሪ ግለሰቦች ወይም ቡድኖች በአስቸኳይ ለሕግ እንዲቀርቡና ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙ የአማራ ክልልና የፌደራል መንግስትን አጥብቀን እንጠይቃለን። ሁለተኛ፣
ለተቃጠሉ መስጂዶችና ለወደሙ ንብረቶች ዋነኛ ምክንያት የሆነውና ህዝብን ለአመጽ ያነሳሳው የፌዴራል መንግስቱ ቅርብ አማካሪ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት መሆኑ ታውቆ መንግስት በአስቸኳይ ለህግ እንዲያቀርብልን አጥብቀን እንጠይቃለን። ሶስተኛ፣ በሀገራችን ኢትዮጵያ ህግ መሰረት መንግስት ሃይማኖትን በመንግስት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም። አሁን እየታየ ባለው ሁኔታ ግን የተለያዩ መፈክሮች ከቤተ መንግስት እየወጡ ስለሆነ መንግስት ስርዓቱንና ሀገሩን ከሚያፈርሱ ነገሮች በመቆጠብ በአስቸኳይ ወደ ህዝብ ወጥቶ ትክክለኛውን ገለጻ እንዲሰጥ በአጽንኦት እንጠይቃለን። አራተኛ፣ በምስራቅ ኦሮሚያ ኮምቦልቻ ኢጃጊና ላይ በኢማምና ሙአዚን ላይ ከተፈጸመው ዘግናኝና አሰቃቂ ግድያ ጋር ተያይዞ ይህንን አሳፋሪና አስነዋሪ ድርጊት የፈጸሙት ወንጀለኞች በአስቸኳይ ለህግ እንዲቀርቡ አበክረን እንጠይቃለን። አምስተኛ፣ የሀገራችን ሃይማኖቶች በመንግስት በኩል ያላቸው መብትና ጥቅም ወይንም በእኩልነት የመታየት መብት በንግግርም ሆነ በተግባር እኩል ሊሆን ይገባል። አንድን ሃይማኖት ከፍ አድርጎ ሌላውን ዝቅ የማድረግ አካሄድ ላለፉት መንግስታትም አልበጀምና ይህ አይነቱ አካሄድ በአስቸኳይ ሊቆም ይገባል እንላለን። 2804 1441 ዓመተ ሂጅራ ወይም ዲሴምበር 25 12 2019